Nā, ko rongo rā tātou. Hei te tau 2022 ka tīmata te whakaakoranga o te hītori o Aotearoa ki roto i o tātou kura. Kei harata prea ngā tai pito o te wā. Harata, hea te rautaki mo te tuku i tēnei kaupapa ako hō ki ngā kura. Scotty, e aromata wai ngia ana te tauira o tēnei marautanga hau ki roto i ngā kura i tēnei tautonu wahanga tuatahi, wahanga tuarua. Nā, no te rānei koro hau ki tētahi kura o tēnei takiwa, hei tā rātou, kua roa rātou, e whai hua ana i ngā akoranga o te hitoria o Aotearoa. Hitoria ki Waitangi e rere nei ki roto i te toto, o tēnei ākonga. Tino aroha mātou ki roto i ngā mahi kua waihotia e tōku tūpuna tāhimi henare. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. No tētahi kura motuhake e nei ākonga, kua taimai rāua ki te kite me te rongo i te marautanga hitoria, ka mana ki roto i ngā kura katoa o te motu. Ko tētahi o oku tūpuna ko hainatia i te tiriti, ko kaweti, nā te mea mena ka mōhio au, ka tae au ki te whakaako i ētahi tangata ake. And another thing I'd like to learn about is more in depth on the Waitangi Treaty and why it was signed, what exactly was on there and how it's maybe affecting today. Ko tā ngā peka ako he aro ki te tainga mai o ngā waka Māori o te Pākehā te tiriti o Waitangi me ngā riri whenua i whai ake. Ngā kaupapa e kite nei e rongo nei ki Waitangi. Nā reira wera ngā waka o tātou, ko mauria mai, ko kawea mai, kia ngai Māori tātou ki runga i tō tātou nei whenua Aotearoa. Engari ara ngā mā harahara te tumu whakahaere mā tauranga nei. For Pākehā New Zealand, it's absolutely vital that they understand this country wasn't just taken over or just handed over. There's two peoples here, and they need to understand it, and they can only understand if they understand the history. Me te whakapono a te Premier ko te aronui ko ngā kaiako. At the moment, we are working right now on consulting on what the curriculum will look like. Now, alongside that, I'll be very keen to hear the Ministry of Education's advice on how do we then support our teaching workforce to teach that with confidence. What we do want to do, though, is make sure we bring in a local element. Ki Waitangi marama te kitea, e hoi ana, e hikoe ana i te hitoria o ngā mātua tupuna. Anā, ka kapi, te whakahokinga o ngā kōrero mō tēnei marautanga hei te toru te kaumātahi o ngā rā o Mei tēnei tau, hei te tau ko te heke mai. Rua mano rua te kaumarua, ka mana te marautanga hou. Scotty. Ka rawe nera harata. Kaupapa a tāhua tēnei te whakaako i te hītori o Aotearoa ki roto i o tātou kura. E mihi ane kia koe te tuahine i e nā whakamārama.